Жумабаев Кудайкул Дамылла. Дин алымы көптөгөн адамдардын диний сабаттуулугун жогорулаткан мыкты инсан. Жумабаев Кудайкул ажы 1937 жылы 29 майда Лейлек районунун 5 бала айылында жөнөкөй жумушчунун үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Атасы Жумабай колхоздун жумушчусу, энеси Гүлсүнай үй кожойкеси болгон. 6 бир туугандын кенжеси болгон. 5 жашында Сталин колхозуна опчу болуп ишке кирген. 8 жашында энеси Гүлсүнай дүйнөдөн кайткан. Азыркы Сыдыков атындагы орто мектебинде башталгыч класстарды окуп, андан кийин Кызылкыя шаарына Горный техникумга окууга барган. Окууда көптөгөн ийгиликтерге жеткен. Мыкты стрелок деген наам алган. Бокс боюнча спорттук мелдештерде мыкты жетишкендиктерге жеткен. 1954-1955 жылдары Кызылкыя шаарындагы Горный техникумду аяктап келип, 17-18 жаш курагында Сүлүктүү шаарындагы көмүр кендеринин бирине горный мастер болуп жумушка кирет. Башталгыч шарият илимдерин Сүлүктүү шаарында эмгектенип жүрүп, Молла Исмайыл Дамылладан алган. Андан кийин Молла Абдусатар Дамылладан фикх илимин, Молла Абдусами Дамылладан хадис, тафсир, грамматика илимдерин алган. Советтер Союзунун кысымына карабастан үйүндө Ожура тартибинде балдарга сабак берип, 300дөн ашуун шакирттерди чыгарган. Орто Азия, Казакстандан бери балдар келип, таалим алып, диний сабаттуулугун жогорулатып кеткен. 2 толук Куран жаттаган каары шакирттерди чыгарган. 20 жаш курагында үйлөнгөн жубайы Жумабаева Бахриниса Молла Абдырахман кызы атасынан диний илим алып, диний сабаттуулугу жакшы болгон Кудайкул Дамылланын илим алуусунда, дин иштеринде дайыма көмөктөшүп турган. 3 уул 7 кызды мыкты тарбиялап өстүргөн. 40 небере, 43 чөбөрөсү бар. Уулдардан Жумабаев Абдулатиф ажы мыкты илим алып, мамлекеттик чоң кызматтарда эмгектенип, бүгүнкү күндө Бириккен Араб Эмирлигинде кызмат аткарып келет. Кенже уулу Жумабаев Абдулмажид Дамылла атасынын жолун жолдоп, балдарга сабак берип, көп жылдан бери 5 бала айылынын 5 бала мечитинде имамдык кызматын аткарып келет. Молла Кудайкул Дамылла 2023 жылы 9 январда 88 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah amma ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatly Müslüman bir tuğanlar, biz janak Leylek Sülüktü mollolary dolborun alkagında biz oşo Leylek rayonuna kelgenbiz. Bugünkü bizdin oşo sabagыбыз, bugünkü bizdin efirimiz oşo Molla Kudaykul Damılла ustazыбыздын үйүнө келдик. Эми мүмкүнчүлүк болгон жок убагында, бул тагдыр экен, насип экен, ошолукта ustazыбыздын өзүнөн интервью ала алган жокпуз. Буюрса кандай болсо да бир мүмкүнчүлүк болгон убакытта биз тарталы деп туруп атайын биз Лейлекке келдик. Кудайым буюрса мына биз ошол мурдак сабактарда айтып келгенбиз. Тажикстанга барганда ошо тажиктердин үйүндө жашаганбыз, Тажикстанда кыргыздардын үйүндө жашаганбыз, бекер жашаганбыз, квартплата төлөгөн эмеспиз, тамак акча берген эмеспиз, кийимибизге чейин жууп берген деп айтып эле жүрөт да. Эми ошондо бизде түшүнүк болгон, демек Тажикстанда ошондой кызмат кылган экен деп. Эми ошол эле нерсе бизде Кыргызстанда дагы болгон. Мына Лейлек району ошол 5 бала айылында Кудайкул Дамылланын шакирттери өтө көп болгон. Ошо көп болгондо адына бул жерде бир 10дон ашык келиптир, дагы бир 10-15 келе албады жумуштары чыгып. Ар бир үйдө кеминде 3төн, болбосо 10дон ошо балдарды бекер карап ошо баккан да. Кудайкул Дамылланын устазыбыздын ошо жээни Шулайыл Аксакалы ошол абабызга сөз берейик, анда абабыз өзүн тааныштырып, ошол Дамылла жөнүндө дагы анча-мынча окуялар болсо, Дамылла жөнүндө дагы айтып берсин. Себеби Дамылла өз убагында ала албай калдык. Эми Дамылланы көргөн билгендерден элге бир маалымат жеткиришибиз керек да. Анда ошол бир тууган жээн болот экен, буюрса жээнге сөз берейик. Салам алейкум ва рахматуллах. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Анда сиз өзүңүздү тааныштырыңыз. Биринчи өзүңүздү тааныштырып, жашыңыз канчага чыкты? Менин атым Немат, фамилиям Комарбаев. Молла Кудайкулдун бир тууган жээни боламын. Şu 5 balada azır aksakallardan en aksakalı azır yaşaganların azır menен çoğun bir kişi var Agay. Düş Agay degen. Çok kişi o jogorgu kaylыбыздын жогу жагында жашайт. Анан en ulubuz Rustam Anarbatayevич. Ол киши Оштеде, Оштан бишкекке кеткен, азыр о кишинин бир уулу бар, уулу азыр о төмөндө отурган бала Бахрам деген. Ушул айылда жашайт. Биз менен бирге. Өзү эмеде Сүлүктөдө иштейт, университетте сабак берет ушул жерде.
Мен bu tağam менен birge koңшuma şu үйдүн arkasında жашаймын. Көп бірге жүрдім тағам менен. Мен өзім Сүліктүдө Досавта иштегенмин. 76 жылдан 89 жылға чейин жерде иштегенмин. Анан кийин пенсияга чыгып келип үйдө эле болгомда, үйдөгү бала чакам менен балдарым, кыздарым Бишкекте окуйт эди. Анча-мунча Бишкекке барып келип турат элем. Көбүнчө үйдө болот эдим. Ол убакта Союз учуру элде техникалар аз. Мен өзүмдө жүгүлүм бар эди. Şu Досавтан мага өткөзүп берген. Көбүнчө şu тагамды чакыруу жерлерге бир жакшы, жамандык иштерде бирге ташып жүргөнмүн. Менимче өзүмдүн неме боюнча эсептеген эмесмин. 14-15 жылга жакын ташып жүргөнмүн да бирге. Кайерге барсалар бирге апарып жүргөнмүн. Ал кишинин жорголору бар бул айылда. Бири дагы өздөрүнүн абасы бар. Курбанкул деген тагам. Анан мен өзүмдүн чоң абам бар. Имар деген, анан Бажам бар, Кожамурат деген. Şu төртөөлөрүнү дайым бирге ташып жүргөнмүн. Кайерде кандай бир элесмат болсо. Шонун арасында şu Союз учурда молдолордо ар жерде чакыра турган өздөрүнүн гаштек деген эмеси бар экен. Шуга уюштуруп калган. Şu гаштеги башталганда сөзсүз апарам да бу кишилерди. Ошондо гаштеге барганыбызда бу кишилердин устазы бар экен. Abdüsami Damila Tajikistan'dan. Кичинекей чал. Бирок илими аябай чоң экен ошол кишинин. Кийин билдим да, мен өзүм илимим жок, мусулманчылыктан жакшы. Кийин анан ташып жүргөн учурда ошол кишилер мына ушундай чоң үйдө отурабыз. Мунун ичинде молдолордун көбүнү тааныйм мен. Сүлүктүдөгү, мана Кулунду жактагы, Тоо жактагы бардыгын. Ошо биринчи уюштурганда мен кирбей эшикте отурам десем, мени койбой молла атага өзү киргизип ошо эшиктин алдында отургузуп жибеди. Билбесем мени көрсүн, түшүнсүн деп айтканбы кандай. Анан өздөрү дагы ошол жакта отурат эди. Молдолор бардыгы ушундай отурат. Молла Самаш сиздей төрдө отуруп жибеди. Бу киши сүйлөгөндө эч ким сүйлөбөйт. Чымын ушкандары билинип турат. Анан масала баштаганда масаланы же сразу молдолордун бирөөгө айтат, Молла Зуркайнар, же Молла Бурхан, же Молла Рахманкул. Ушундай масала, шуну эме дейсиз десе, кишилер билсе, ошол масаланы айтат билгениче. Билбесен Дамилла биз паспыз дейт. Анан ким айтат деп сураса, эч ким көбүнчө айта албай калат. Ошо Молла Кудайкул тагам отурат төмөндө. Мына азыр кичине баласы ушуга окшогон өзү. Абдымажит. Сакалдары агарса тагамдын өзү болуп калат. Анан ким Молла Кудайкул ошо билбеген буга баягы маселени айтканда, ким билет сразу мындай уланып калып даяр болуп калабы? Айтканда эч ким айтпастан, Молла Кудайкул сиз неме дейсиз десе, даяр болуп калды да, убакыт өттү да анча. Анан сразу айтат, Дамилла, сиз falan убакта паландай китептердин атын мен билбесем, китептерде мынандай аятта, шетте шундай да арабчасын айтат, дагы анан дагы кыргызчасын которат. Анан кийин бу Молла Сами айтат, Дамиллалар, уктуңларбы? Мына Молла Кудайкулдун айтканын уктуңларбы? Бәли, рахмат. Укпасаңыздар, мына дагы сураңыздар. Анан түшүнбөй калгандары суроо берет. Суроо берсе, шарт настроениясы жакшы болсо, сразу кайталап жакшылап түшүндүрүп берет. Молла Кудайкул тагам өзү грамотный техникамен бүткөн. Орусчаны ham, өзбекчаны ham, бардыгын 4-5 тилди судай сүйлөйт да. Анан кийин дагы отурганда дагы башкасынан дагы шонтеп отуруп маселелерди берет, билгендер айтат, билбегендер биз пас дей берет. Шондуп ар немеде энди ар айда бир чакырат да, Дамилла ошо новат менен. Ошо чакырганда мал союп чакыраттар, мейман кылаттар. Кийин анан новат келгенде сразу эле айтат. Бир маселени айткандан кийин кана кимдер Дамиллалар айтасыздар дейт. Көп айтпай чим отуруп калат да. Молла Кудайкул, сиз неме дейсиз десе, суроо берип жататтар да. Эгер эсиде болсо шашар дейт, болбосо пауза болуп калат. Билбесем 5 мүнөт, 10 мүнөт, анан көп болот, бар жим, мына ушундай жим. Мен эшиктин оозунда отурам да, мен ушу чыгара койбойт. Постоянно барган жерде киргизип отуруп эди.
Анан keyin oturup turup andan keyin Damilla özüňiz mine şundaylarny kitaplarda şunday etip aýtgan edeniz, munday etip düşündirgen edeniz. Mana şu kitapda mana şunday aýatda mana şunday etip жазылган. Demen arapçasyny aýtat, anan kırgızçasyga gotarat. Anan bali Damillalar uktuňuzlarby? Diýdi anam turday. Onun içinde Molla Zurkaynar menen Molla Burhan salymda şu sırayakta öküşler külüp, tiyişip, süylep, küldürüp moldalardı. Anan o kişi bitkenden keyin anan dagın oturup durup Molla Sami özü bir sizge okşap küldürüp moldalardı bir merte küldürüp alat. Küldürüp alana keyin anan dagın. Şonda o masala hazır bizde endi kamil yok azdır bir. Köp bolsa 15-20 minut mana siz küldürdünüz. O damirler şu yarım saat, 1 saat, 2 saat bolsa hem oturup bittasi gın debe çıkpaydı. Şunday tartibi şunday eken de. Raza hurmat kılat eken. Sitbidin kuştu zor damirler eken şu kişi. Kişini gana özü. Anan çakıratta onçam cevap. Damirler kebirleri yayloga çakırat. Kebirleri uyga çakırat. Bunu Molla Gazbek Taylandagı. Neme? Molla Gazbek. Molla Gazbek şu onu Ravahan'ın jogarjagada bir nemesi var edi. Alma bak. Şu alma baktı. Murdağı Mahatkar'ın reis şu kişiye bergen eken de şu kişilerмен tanış aşınağı. Ana şerge çakırıp kaldı. Ana şerge vardık. Şu kişinin uyga çatattı tölke. Misalı bir yerden Molla Kudayqı tağamam novat ekende salsa bir yerge jatpaydı Molla Sami. Biz zatını şu Molla Gazbek'in uyga var şu. Tölke şonu kavarıp jatar. Molla Zurgaynar'dıqı da bolsa hem, Molla Burhan'dıqı da bolsa hem, kimisini de bolsa hem. Keç oturat kança saat 3'e çeyin otursa hem, 4'e çeyin otursa hem, biz zatını şu kişinin uyga var jatat da. Molla Gazbek'in. Ret kelip bir yerge jatıp kalganı bilbeýän. Negi men şonu özüm taş burganda şonda baykagamyn da. Anan şonda taşıp jurebizden şu ötüp jatat da wagt ötüp jatat da. Har kelgende Molla ana oturgan dameler özleri kelgende Molla Hudaý kılýar, bu ýaka oturuň, şu ýaka oturuň dep onam bir jaka jyldy. Kiyinigi nemede bir ýaka jyldy, onam munda ýaka jyldy. Kelip durup şu Sami damirlanyň on kolu bolup kaldy da. Bol bolsam köp murda zor damirler bolup jürgen eken de, olar bari ele bilbeý. Anan peşhare dep özlerini urmatda öyle bari o kişi süýlegende jim oturatdy. Yani şagirdlerge sağ bergende Kırgız'ın çıkarmalarından da sağ sıra beredi eken de. Manas yönünde, Manas'tan bul kahraman kim götürüp dvayne tarbiyalagan eken de şagirdlerini. Keyin anam bir yerden komşumuz da bir yerge sabak berip jürdüler. Onda endi nemede işlep jürgen üçin de dostapdy. Mana şu hazır mana Abdülmecit öz aýda oturat. Biz özümüz aýda oturabız. Kelgende bir zap hiç ýakda jok bolup kalsa mana yerde komşumuz. O ejesi bir tugan ejesi de men enem berdi. Şu jaglyk bir tale baldarda aparıp koýat. Şonun üstüge hem men kelip kalgamda men özüm o kirpiçindägi korpusda şaşyp edem. Nemede? Kirpiçni zavodda. Kazakistandan kelgen kazak baldar bar edi. Bir yerdeki komşularga hazır aýtganda kamida bir 2-3 bolsa 4, 5, 6 bir xil üýde jygele 9-10 taýam jatat edi de. Baldar okuýdy da Kazakistandan kelgen baldar bar edi. Biroq bardygy okuýdy da bar gytardy, bardygy urmat kılat edi. Köp baldar bütdi de hazır köpü bardyk şu özüňizdin Kırgızstanymyzdyn aýmaklarynda köpü imam ilimi var jigitler de. Bana çet memleketlerde okup jatkandary, Egipetde, Arabistan başka jaklarda okugan. Biroq tagamyň nemesi metodikasy güçlü de. Metodika mına da aýtgan sözleri dakşylap düşündirip aýtatlar edi de. Keyin anan şonda edip jürüp men surap kaldym tagamga. Molla taga men bolsa mana jeýenleriňizdiň kiçinesimen. Bu yerde atam menem türügüde de şu. Men hazır bir Kur'an okuştu istekeni bilbesem. O atam bolsa endi ilimi jok adam. Bu Kur'an okuştu da üretip koysanız mana hazır boy jetip turat bu kişiler. Navada ketip kalsan keyin üyde hiç kim jok bolsa men sizge jügürüp oturamby. Boldy jeýenim kolumda ber dedi. Şol wagtda tagamga, tajengemge mat gerayna bolgan. Jügülü bergen. 06. Mana şu jügülini maňa üretesin.
Dosağına jazdırasın. Dosağına okutasın. Prova tiygen günü ben seni şu günden başlap okutan dedi. Yok degende tamgany bile duramazsın, Kur'an okuy duramazsın dedi. Anan aytkanıda anan taşıp yurdum ben de. Anan kelem işten kesemem, sırası zıvan dedetler, kelem falanca kayda dedi. Gavu sırası jetkizem. Любой işini taştayam ben. Служебный машинасының шофері бар екен. Служебный. Действительно, o машина bana özümge privatize et berdi de. Ben özüm Dosafta mugallim boldum, zam naçanlık boldum, anan naçanlık boldum, al oruslar ketkenden keyin. Keyin anan kalagan jaktarga baram. Biran jol atkaz bergenim jok. Xudoga min kala şukur. Tagam nime kılat? Kegende aldıda jorolary var da. 4 birge jakşı duany beretler. Şu duası menen Xudo kalasa min kala şükür men az bala çaka menen ösüp yürüp jatamın. Biroq katta çoň ilim alalybadım. Bir kiçine buncha kitap tarıp çıktı. Malim San degen. Ana şu Malim San degendi. Anan mana amda öğretip başdan başladı. Şondan tamgalarda iyende yürütüp kiçine öğrenip jatadı dedi. Şu momentde oştan komissiya kelip kaldı da bizge. Hiç kançayam bolgan jok, bilbesem 15-20 gün boldu. Dosaftın zam начальник, şonda zam начальник gelen учебный прозор. Kumbarbayev Nimat Kumbarbayevich занимается религией деген birov жазып berdi. O bir talayda okup berdi. Kelip kaldı bir Kırgız, bir Orus, dağın kim? Üçöv da kısası. Anan sabaka kiret, muallimlerden surayt, şoförlerden surayt, bardığından surayt. Mana o kişi religiyamen заниматься etebi, kanday kılat. Bardığı bildirmeydi. Bildirbeysin degen de korkat eder tagamlar. KGB bilse sırası bu kişiler demek dedi. Ana aytkan, endi biz işlep жүрөбүz, komissiyalar kende komissiyalar bilen oturasın, onu okat alıp beresin, gazinisaga aparasın, жаткызасың da birge жүрөсүң da. Şu birinci gün öyle sırası geç geldim, aytdım, taga dedim, bana şunda komissiya geldi. Boldu dedi. Bana bitter şu Malim San'dan bir tane bergen eder. Tez Malim San'dan neden kitap Kur'an'a keyin mana düşsen Kur'an kitap diyem tayyorlap koyam dep kulunda da birov Kur'an kitap yazat eken eskilerdi jamap. Ana şondaydı 120 so'm soyuz uchurda katta pul edi. 120 so'mga şu kitaplar berdi. Hazır turat dilini berdi. Endi onun moraldarım, nevrelerim okuyt. Şontip Jusak uyga kelsem tagam, "Ya boldu" dedi. Yaka basbagınam, süylebagınam dedi. Tez uydagi şu kitapları alıp dedi. Özlerinin o duvalda seyf var idi. Seyflerge salıp koydular. Sırası ertesi günü barganda şolar menen birge oturdum. Уже işendi de algıdan jaşırışta nimesi var onu. Başından tutkan da şol vaqtda yani iç birgemiz, al birgemiz, al işsem ana bu значит действительно okubaydı eken. Lekin namaz okuştu ürettirler de kanday namaz okup. Namaz diyem toktatkın dedi. Başkasını hem toktatsın. Mugallimlerin başka bittase bir lekin bir ektadarı bilet. Köp bilbey dedi de. Sırası toktattık da şunu. Şondan keyin kaldı da kıskası. Anan şu tagamның bilgenini köp bilbeyde de bir yerdegilerdi. Şontip taşıp yürüdük de endi. O kişilerden bir gana o kişi mana o Yemen'i Akır Mehmet'te damellaların içinde Molla Malik 9 bulaktağı. Şu kişiler menen birge endi. O kişilerden aldıyam. Bu kişini bu endi orusça da tak söyletti. O kişiler jakşı orusça söylerler. Biroq o kişinin uluyam karı mannapa. Anan mana o keyingi momentde Akır Mehmet'te kelip Molla Ravşan kelip koşulup kaldı. Molla Ravşan 16. yılı bizde hacı başı olup hacıga aparıp kelgen. Molla Ravşan'ın ilimiz jakşı zor, jakşı mülayim jigit. Hazır Bişkek'te Alımdar kengeşide. Alımdar kengeşide. Şu keyin şilem boldu da. Şu kişi kelgende şona şoga onça vaproslara berse, şonu sal demeklat dedi de mana bola hazır Samet Hacı var biz menen birge bargan. Köktaştık. Bilseniz gerek. Şu Samet Hacı ham biletdi. Molla Xudoy kılga hiç kim jetpeydi. Şu kişini şunday dedi. Anan kayaqa dese baramın. Bundan Samarkandga çeyin. Buyagı Oş, kayaqa bana Özbekistan, Tajikistan любой точкасыга барам. Только баягы жоролор менен birge. Lekin benzinди kuyup beretler. Jiş ortalarda özleri. Bir tiyin albayam, mena dua beriңiздер deyim şu. Şuaga çeyin Xudoga min kalla şükür. Dualar deyim köp kattık, köp neme kılıp çözüp oturbaytlar. Kısa dualar beretler. Şakılıp jatkan yerleri jannat başının tagamdın. Bir jolu
Murzapaşa'da Razak. Şu Razak toy kılgan eken de. Toy kılgan eken şu yerden keyin çakırıp kaldı. Şu yakın bayağı jorgalarda koşulup bardık. Barsak şu yerde tüm var. Molla Malik var, Molla Zurkaynar var. Molla Zurkaynar özleri şu Murzapaşa'dan da. Keyin Molla Gazbek var, Moldalar bütün biriydi. Şol öygen hem bizden sastavdı polni kirgizdi. Kirgizgende hem bari tura kılatta Molla Tağan pastayan şak oturdu. Molla Zurkaynar endi ol köy-baldары da ondarak oturgan ekan. Birdegilerdi süylep nime kıldı da ana Molla Kuday Kultagam сразу конкретный жооптарды айтып берди de. Анан бардыгы тып батынч bizde. Анан Molla Zurkaynar özü şu üstüre kişi. Molla Burhan nekin şu mollaların içinde ilimi o kişilerden pas bolsa ham nekin gapka çeçen adam. Любой mollaların jayda oturguzat. Bu kişi bilen jakşı. Kalempirde bekar aytkan emes da. Любойны. Molla Tağamın ökö dost bırak. Molla Tağam'dan bir nerse desem Molla Tağam deyip sırası tınçın. Oşun Molla Tağam yapmalı o kişi. Molla Zurkaynar tura qarab aytdı. Ya Molla Kuday Kultava siz dedi şu bizde uruşa veresiz. Siz uruşpay milayim bana bizim moldalarga okşap jakşılap düşündüröyle aytın. Qattiq naqap söyleysiz. Darыбыз ayta turgan sözübüzdü ham tapmay kalabız dep neme kıldı da. Hep boldu. Kalan nemeleri hem koşulup ya tuğra aytat sonday kılın ya desen. Serözünü de tağam köp külbeyt de. Anam tağam hem külüp jibерdiler. Hep boldu hop dedi. Disiplinini ilimdi bergen Xuda. Jakşı. Anan tuğandar mına bizde şu leylek boyunca bilesler leylek sülüktüde toy topur bolu Kur'an okta bardık bağımdattan keyin. Bizde şunday salt bolup kalganda bağımdatка barbagan adam dagın bağımdактын убагында турат dagın kütüp turat jamaat çıkanda koşulup kiret. Bol bolsa jamaattan elden ajırap kalat da. Şonday. Şunday salt var. Saat 5:30'da jamaat bolsa 6:30'ga dayar turat. Jamaat çıgat dagın barıp turup şol toyga barıp turup kutuktap koyot dagın her kim özünün işi menen kete beret. Erkekler kelip ketkenden keyin uypuydu sağgandan keyin anan ayaldar barat. Anan Nimatov adaş ekenbiz. Sizdin үйүңүздө да ошол дамыланын келген шагирттери жашаганбы? Канча жыл сиз да ошол шагирт карадыңыз? Men жаңы салдым да мен кирпичте отуруп жүрөдүм сол убакта. Корпуста. Аны жерге кийин салдым да үйдө. Атандарын үйгө келип туруп жүрөдүм да. Ата-энеңиздин үйдө да жашаган шагирттер? Шагирттардан жашаган улардын үйдө. Авал баштап. Кийин анан о кишилер картайып калгандан кийин анан основной анан Tağam özü ürgürüp kalat dedi de palançı tümüzüge varasın dedi. Kıskası damılla bu жерде general eken da seniki de büt barını bölüp koygan. Ошол жака жашай берген. Doğru öyle. Jeğenimge şahit ballar berbegenin sebebi jeğenimnin farzandları kattalары kız bolganda көп үйдө kız bala olup ulu balдар kişine olup boy жеткен kızlar көп bolgon. Anam jeğenim seniki koy. Senin kızların boy жетip kalgan balдар менен биргенеме болот деп бергенем. 6 kız, 3 oğul. Xuda 6 kızdı bergen de bu tağamda bu kişide 7 kızı var. 3 oğlu var. Mende 6 kız. Adire mına bu жерде мына Абдулбашит айтып атат. Кудайкул дамылла bu şagirdlerdi bu jeğenige bölüp berbegenin sebebi 6 kız eken kızları çoğoy boy жетip kalgan oşo erkekleri aralashtirbayık degen maksatda oşonu bergen emes eken. Maşallah карасаңыздар бардыгы шариаттын чейде кеткен экен. Onda siz kийинчерээк ак болсо биякта ата-энеңиздин үйүндө болгон, ha? Şagirdleri кармаган. Maşallah. Allah razı olsun. Kelgen cemaatler siz daha hoş gelipsiz meyman bizning ayılga. Men dağı şu Molla Kudaykul men jeğenim bolat. Meni tagat ettirdi endi. Men şu ayılda yaşam şu meçitin aldı. Atım usta Tahir, ustaçılık kılat edim de. Men dağı Molla'nın kolda koğuş dedim. Stroykada. Bu kişi brigadada bu kişinin kolda biz köp işledik, köp işlerdi kıldık. Anan arada daha kıska ele söyle. Bu Molla'nın köpünü okutkan eken. Molla'lıkka. Men bir bilgenim Bişkek'e barsam ele Molla'nın sırayttan Molla Kudaykul kanda jakşı jüröbü dep sırap kalatdı. Anan bir yerge Bişkek'e varıp dünganlarda iştep bir yerde iştep jasak bir aksakal geldi. Kelip ana keyin bizi sırap kaldı da seler kayaktan keldiңер,
dep surap kaldı. Bizatı şu oştan o mağarada oş dedi batkinimizden. Leylekten leylekten geldinler bir dedi. Leylekten geldik. Onda dedi beni dedi tanıdılar mı dedi de. Bizatı çok tanımanız yok dedi. Kim de karasam şu özü sülüklüde energoz büttaş degen memeken. Lugma degen dungan eken. Da karasam şu kişi kiçkine olup yani Orusça söyleşi otağızı, tanış otağızı. Lakin şu kişi eken. Sırap vardı. Molla Kuday kul degen yüreği dedi. O kişi yüreği da bizde tuğan bulat, cem bulat, tağa bulat devan eken. Emek vardı. Körse o kişi şu sülüklüde energozbutta direktör bolup жүрgende şu dungan kişini bu mollavam okutkan eken. Şu mağarada okutkan eken, sayızdı mağarada okutkan. Özü ettim, men dedi şehirde yaşamın dedi. Atım lugma şehirde iştegemin dedi. Molla Kudakul'a salam degile. Ya kanday bilediniz de men o kişinin kolda okugan edem dedi de. Sadovi degen aile eken. Şu Mehmet Alexander Sokuluk'ta. Sokuluk'ta. Dungandan da şakir çıkaran eken da. Meçte şu kişi molla olan eken, molla eken değil de. Şunda şu kişi adı da Dungan. Ne dedi? Üyüm bana yerde dedi. Kaytkanın var dedi. Nemege, üyüme kirgile, bir kirgi ötüp ketkile dedi de. Zaten mal bir yeri bütük. Ana ki kirgi uçurağı ötüğüzü onun. Kelgile dedi, başka vaktan kelip turgula dedi. Mali dedi. Ana biraz, mana biraz ne ki pişiden keyin eşitsek ayağını ötüptür. Yani daha pişiden keyin eşitsek o lugma degen şu dunganam ötüptür da. Şu Sadovi'da bu molla olup yürgen eken. Şunda men bildim de bu tağam köp başka ulutun öküllerine dağı savak berip emek yürgen eken şöylerde barıp bu kişi dunganlarda mollalık yürgen eken. Sayızın kezinde sülüktüge keli iştep, Kuday kıldamına sağa kalıp sayıstan kaldı. İman bolup kaldı. Da bunday şeytan da. Şöyle bolup bana eken. Şontu onun şunu men emek kıldım da bu mollavanın emesi köken şagirdleri başka ulutun öküllerine şunda kılıp okutkan eken. Devana ki men şu ayaktan kelip onu bir ayakta bu mollavama ettim da. Cenova şunda emeğimizi gördük. Devana ki şunu menen bu ayılda kıskası bizim ayılda köp memelerde okutup çıkardı. Bizim ayılda bütün yaşlar bardağı tartipti ödedi. Bunday bir topulan kılgan, köçeden arası ötken yaşlar yok edi. Bütün bardağı mana şu mollavamın emesi menen de endi. Terbiyesi menen boğunda. Mana Xudoga şükür hazırdağı bizim ayıl yaşlar bütün bardağı şunday tartipti. Жақсы, içkeni yok. Şu kanday bolsa, kanday işler bolsa, kanday meme bolsa, barыбызды mollam şu tartipke öğretken, jarık çoğulup bir işte kılabız, bir yerge barabız. Şuntup tarbiyalaganda kıskası. Assalamu alaikum rahmatullahi ve berekatuhu. Selam rahmatullah. Hurmatlı damullah. Bizden şu 5 balaga kelgeniz hoş gelipsiz. Men kalta kolda turam özüm. Mollaga tağa bolat. 5 balдар tağa bolat. Anan bu kişi 2011 yıllar men 38 yaşta uşunda bu kişi meni kelip ilim algamın bu kişide. İlim alıp oturganda bu kişi
birinci okuganda bilbey kalgan yerler bolat da. Uruş janjal başka. Anan oku bitkenden keyin yarım saat oturguzat. Bizatin. Oturguzup mesele anan bir jakşı köngülde aça turgan sözler süylep koyat edi arkasından. Şul ilimni öte Huda bergen kişi bu kişiçi. Aval endi ilim açık ko. İlimde alwatkanda kelip şagirdler kitapta okuysiz go okuganda bu kişi karabay edi. Televizor tikte öyle oturat edi. Bar bayağı jerde takalıp kalasız bilbey kalgan. Köngül burbagan jerden takalıp kalat adam. Takalıp kalsa sekirip ötseňiz toktap dur. Arkasından da bayağı jerde bir kaytalap koyun deyit da. Şeýet da takalıp kalasız da. Anam şaşpa deyit da. Bosa özü televizor körüp oturat. Huda bergen ilim şunday eken. Özü kulak salıp oturat siz televizor tikti oturat ötüp keteyin de bayağı jerden sekirip ötseňiz darı bilet da şaşpa. Haýsy kitap bolsun şunday eken. Men şunusunu baykadım. Anan endi bizden keyin daha jaş ballar kelet edi. Bir-ekide jaş bala keldi. Aytyp bergen okuy albayt. Anan keyin surayt edi. Hey, mektepti kanday okuysun sen deydi. Men jakşı okuyum. Jakşı okusaň ne üçin ayta albaysyň dese, molla men orusça okuyum degen da. Bu kişide bu kitapları var da orusça, kırgızca, matematika, alege neme adabi tilde nemeler var. Adabiyat kitapları. Orusça okugansың, toktap dur balam deydi da sekin turat şkafı var edi. Şkafını açat dagın orusça kitap tapkel oku deydi. Anan okuy albasa, ya tangla, sen meni çal dep aldayım deysin, men yüzünü alday albaysın. Orusça desen orusça, orusçaga aytma men sabak berip koyum deydi. Svetski ilimden daha bu kişi öte güçlü edi. Svetski ilim anan Arapça jazu, Kırgızca manide jazat edi. Bu bir ilim deydi. Anan sabaktan keyin abzatın oturup bir yarım saat süйлöşüp oturat edi. Jeğen oturun endi öközde onan ököz süйлöşüp anan suroolordu berem. Suroolorga barga жооп берет. Keyin bir gün kelip otursam aytdı. Sabak bütken ököz endi oturabız. Jeğen deyt dıkat boğun deyt da. Bir gün deyt şu Huda beret başkara albay kalasız meçitdi deyt. O men işteki degem jok, özünün özü şunday dertet ana. Divanan döye kaldım. Şu aytkanı boldu mana bizde meçitte o kaltakolda men imam. Şu meçit Cuma keldi da bizge. Şunu aytkan eken da bu kişi. Bu 3-4 yıl murun aytılgan gap. O kişi külübel aytıp koyat edi. Kim avliya bolganda ustaz bolsun. Olaya darajaga jetken, olaya de. Anan bu kişinin ilimiga hayıl kelip biz şagirdler menen oturup bu kişinin ilimiga hayıl kelip meni bir gün aytme baldar. Mollalardın generalı dep general koyak dep koydum da. Ana şu general dep general demedi. Anan kagı oturup köp süйлöşöt edek. Aytat bir günde jeğen deyt, men sizge bir okuya aytıp bereyim deyt. Cazda deyt, orozon uwagda üyde jatam deyt. Molla Huday kıl uykuda deyt, uktap jatsam eşik takıldayt deyt. Çıksam ustazım deyt. Apsam damla deyt. Canida neme var deyt. Molla Malik. Molla Gazibek var deyt. Ekö keldi deyt. Damılla deyt bir kitapta aytat, endi ol katta kitapta aytkan. Men wagtlyk neme bilbeymiz da. Şu kitapты damılla okudunuzmu deyt. Jok desem qaytyp ketip kaldy deyt. Keyingi yılı şol orozuda dağ keldi deyt. Dağ men uykuda kelip eşik takıldadı. Açsam ustazım turat deyt. Damılla bayağı kitapta okudunuzmu dep aytdı deyt. Jok damılla dep dıkat boldum deyt. Anan deyt şunday şu razgo men urbar bilen otan tap geldim bayağı kitap deyt. Okup bardığın neme daýardap koydum. Yanagi yıl dağ keldi deyt. 3. yılı deyt. 3. yılı keldi takıldasam dağ uykudamın deyt orozada
takıldattı, eşikке çıksam turat da deydi. Ustazım Molla Gazbek Ököw. Damılla kitapta okudum damılla. Kulluk okudum desem de kıvlağını karab deydi. İyilep dua verdi bana deydi. Duasını vergen aşındı deydi. Bu awliyalık darajaga şonda ele jetken akşetdi. Keyin anan bizdin özübüzde mana uluk degen böyle öz bardı, rahmalı ötüp ketdi, Oşto yaşaçı edi. Oşto'dan anan şu alımları ziyaret kılayıktı. Bu Tacikistan'da bir alım vardı, Atıkme'de. Hikmetli adamlar. Hikmetli adamlar orat ekende, kıynalıp. Hem 5-6 dol bargan da kıynalıp barıp anan. Bargan delik elba Kırgızistan'dan. Ha kelingizler biz ziyaretka keldik edi. Desenin duasını berdi deydi. Çıkıp atkanda ayıptır şaşpаңыздар, men sizlerge bir nerse aytayın. Kırgızistan'da maňa kel ora bolbayla koyuňuzlar. Molla Kudaykul tanystar bu, şo kişinin duasını alıyorňuzlar, alım depdir da. Şu kelip aytkanda Hikmetli adamlar damlan aytıp atat. Molla Kudaykul. Molla Kudaykulda hikmetilla damla aytyp atat. Şunu bu bargan adam, körgen adamlar, ukkan adamlar kelip aytyp atat bizge. Men de şu yerdem da. Ken Molla aytme damla. Sizin iliminiz şunday, bunday desek, reklama kılbayla koyun. Kaçan reklama kılasa aytayım mı dedi. Aytın desem, men döngö çıkıp etem go deydi. Şonda mana şu jakşı gaplarımda aytyp külüp jürestir degende. Damla şunçalık sılık. Birok açuluk var edi. Sabakты okuy alбай kalsanız uruşat, действительно uruşat. Sögöd en janjal bolat da sabakta turabı. Sabak bütkönden keyin yarım saat küldüröt. Jakşı sözlerdi aytat. Adam damal kalat edi de. Süйлöşken sayın adam damalat edi de. Şunçalık jakşı sabak bereti de. Sabak diyem ötö. Ötköy her bir sözdün manisini çıkarıp bereti de. Bir söz kalbayt dedi. Kegende aytat dedi. Bizde mınk degen söz bolbayt. Bir söz da çeçilbey kalbayt. Her bir sözünün manisini çıkar ayt bereti. Meyge kuyup koyat dedi. Manamday alım kişi dedi bu kişiciğim. Anan bir gün dağı otur endi kündele kelebez da biz. Kelana o yarım saat oturun deyip oturab süйлöşöbüz, köp sözleri süйлöşöbüz. Anan keyin ayttım, men suroo berdim, damılla siz kanday maselelerdi liboyun çeçesmi dedim da men da. Aytты, jenim korkpay liboyunu çeçem degen da. Liboyunu aytıpken men liboyun çeçem. Sebebi dedi, mende bir kitabım var dedi. Bir kitapta 7000 ıştuk maselege sorovum tappa tayar. Şunun 7 de var dedi da. Endi esepten kança min? 749. Ana şonço min sorovga Kuda kalsa tappa tayar min degende. Bizde masele çeçilbey kalbaytdı. Çeçileti halası da halası degende. Любой masele menen kelin çeçilet. Bes problema deydi. Ana biz ketkenden keyin rayonun hele maselesi çeçilbegen mollalaram keletken da. Saat 12'den keyin kelip maselelerini surap çeçip ketediken da. Bu kişinin ilimi Kuda bergen. Bu rayonda hiç kim jetmeydi. Rayon emes, men ayttam Kırgızstan boyunca ele ilimi öz aytkандай Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan titreydi dedi. Şunçalık ilim jakşı күчtүү edi. Mana şunça surowga tayar degenden keyin uje jön adam jönle biliş gerek da. Bu kişinin Allah rahmat kılsın 5 balada okup algan adam kalgan emes. Bardege ilim berdi. Allah razı olsun. Büttügünden surap çıksanız her birinin balası je nevresi okuganda şu kişiге. Jok degende malum sany bütürüp koyganda. Hikmet degen kitapta okuganma, liboyuna barıp sorsanız malum sany hikmet okugam deydi. Ana şu 5 balam bardegini okutam. Biz Naildaglar dem okutam. Bu ya Murzapaça say için bardegege ilim jaygan. Bu ya Kazakistan, Özbekistan'dan ham kelgen eken. Bir ayt dedi, Özbekistan'dan ham kelet manga, Taşkent'ten. Bir ayda bir kelet. 1 aylık savagını alıp anan ketet dagın. 2 ay dam alıp savakты takror kılıp anan kelip manga tapşırıp ketet dep manga da bir aytkanda. Kazakistan, Özbekistan, значит, ber joktan kelip turganda. Bu kişi ilimi ötö zor ilimini bağlaşıbız gerek de. Mollalarındaki bizim rayon nemedegi men bir Bişkek'te jürgönde
Ошқа жөнөп қалдым. Ошқа bir Волгаға отырдық. Алеша көз, Жеңіл көз. Алдыда Молла Шәкір деген дамлы бар екен. Молла Шәкір таныстарда. Шол алдыда екен. Анан кейін кетіп атабыз. О Молла Шәкір айтты, бізге қарап, жігіттер қандайсыңар? Алысқы жол, танышып кетпейбіз бе деді. Болды, қайерден боласыңар деді. Алдында кетіп атады да мен. Біз арқасында отырабыз Волганың. Мен айттым, Лейлектен болабыз десем, шарт бұрылды. Қайрылды. Молла Құдайқұлды танысып жерінен деді. Дәл өзінен болам. Жиені болам. Жидeyam жақсы жерден екенсіздер. Жидeyam жақсы. О кішінің илimi өте күшті, о кіші. Барсаңыздардан бітті салам айтыңыздар. Мен атымнан дейді. Кейін анан шоныменен келдім бияқа. Туппа турелеп шетке келгенмін да. Келіп анан дамылла шындай. Молла Шәкір деген дамылы бар бі десем бар. Шу кіші ыстық салам айтты сізге деп. Молла Надырам еле Молла Надырмен да Агачтегі жүргенбіз. О кішімен да жолығып бұл кіші. Өкөй арапчалап сөйлесіп, неме қылып анан Молла Надырға сұрайбыз да. Дамылла қандай кезде бұл дамыллан илimi күшті. Устаз мақтайды дейді да. Көрдіңіз бе? Устаз Молла Құдайқұл мақтайды дейді. Значит, илими зор да илимден келді. Светский илимден да күшті да. Светский илим ол мен Бурхан деген жезден бар. Шо кіші светский илимден күшті да. Екеуіз келеті де онша келсек о кішіге орысша сұрау береді да. Анан айтып анан кетсек айтады. Дамылла дейді светский илимнен өте күшті дейді да. Өзі күшті ғой мен жездем. Светский илимді өте жақтап оққан. Айтады, бұл дамылла светский илим өте күшті дейді да. Орысша күшті сұрауларды береді дейді. Демек, светский илим өте күшті деп шынтып. Бияқ жағынан бар да ол кішін. Любой жағынан бар ол. Енді біз бар нәрсені айтабыз да туралы. Мен шу нәрселер көріп, алым. Олия, болды. Болған нәрселерді кім ұрыдан айтып қойды деді. Азыр енді көп нәрселер бар, көп нәрселер менен дамыламен көп отырып көп сөйлескенмін. Азыр есіме жақсы келбей тұрады, сіз айткенде мынау немен қарап тұрғанда өзі башқаша болады екен. Алла разы болсын. Келгеніңіздерге чоң рахмат. Кезекте тұрған дамылабыз. Құдайқұл дамыланың мен деген ішенген шагирттарынан. Ошол Сүлүктүдө 90 жылдан баштап 92 жылга чейин мен сабак бергенмин. Ошол убакта бул Кәрим дамла дагы Құдайқұл дамланын ордуга барып сабак берген. Экөөбүз дагы ошол эки дамланын шагирттерден. Анда сөздү Кәрим дамлага берели. Хош келипсиздер биздин айылга. Дамланы ушунчалык изат кылып, эме кылып келгениңиздерге чоң рахмат. Алла рахматы айлыган болсун. Сиздердин ушундай молло Сүлүктүн лейлек моллолорун көтөрүп эме кылган долбооруңуздарга чоң рахмат. Алла баарыңыздардан разы болсун. Мен энди Дамланын шагырты катары биринчи, экинчиден жакын коңшусу катары мен Дамланы жакшы эле билем, көп нерселерин билем. Сиздерге негизи кыска кылып эле айтып берейин. Дамла. Өзүм Дамлага коңшу. Атам өзүм Дамланын шагырты атам. Атам окугандан кийин атам менен мен шагырт болду. Кудайга шүгүр, мен өзүм балдарымды Дамлага шагырт кылгам. Машалла. Дамла Алла разы болсун. Жакшы киши эди. Алла эки дүйнөсүн аткан болсун. Дамланын энди көп сапаттарыны кишилер эми айтып кетти. Көп кан иштерин айтып кетти. Мен өзүм 87-88-дедим баш окугам Дамлада. Анан 92-93-дөн кийин андан сабактарыбыз кичине эме болуп калды. Ондан кийин эме кичине окуп жүрдүк, шартка байланыштуу. Шүгүр дагы эле азыр ондан кийин дагы баштадык. Азыр Дамла өткөндөн бери Кудайга шүгүр, мына бул мәж Дамла менен кичине сабак кылып турабыз. Алхамдулилла, Аллага шүгүр. Не дейбиз энди Алланын насип кылганча Кудайга шүгүр окуп атабыз. Дамланын шагырттары Кудайга шүгүр Алла берген экен, шунчалык келип, ар жактан келип балдар сабак алып кетти. Мына биздин үйдөн эле 2-та, 3-та, 4-та шагырттар жатып жүрдү. Дамланын өзүнүн үйдө
жоқ дегенде 5-6-та, кейде 10-нан ашып кетеді де. Жатып оқығандар бұл жерде. Жатып оқығандар. Анан ашықшалары сіздер жаққа барады. Ашықшасы біз жаққа барады. Анан кейін бұл жақта Құрбан Құлшың ата бар, оныққа барады. Салахи. Şu айылда бардық үйлерде эле бар еді негізі шәкірттарчы. 2-та, 3-тенен, 4-тенен шәкірттер жатып жүрді. Дамулла шунча шәкіртке еді өстен бардыға ерінбестен сабақ береді Дамулла. Сен мұнда еді, мұнда кішіне кәтта дөй етеді. Оқып кебегенде сабақ береді де, оқып кегенде қыл сабақ бере береді де. Біз енді мен үйім жақын, шартқа байланышамын кішіне іштерменен оқи албайым жүрдік, оқығаннан қол бошығында келіп оқып жүреміз, шүкір Құдайға. Дамулада шәкірт үзілбеді. Үйден негізі 7-8-10 кампірлері ежеуіз бечара 10-та баланы қауағым қашым дебей, ашу баланы тамақ ашыны өздері беріп, пішіріп беріп, шетті қарап жүрілер да. Киім кешесіге шейін еме қыса жуып, еме қылып. Өзінің баласыдай. Өзінің баласыдай. Біздерді әмелі 2-та, 3-тенен постоянно балдар көйіп кеткенде бізде жүрді шындай болып. Негізі шома алдарда 90 ояқ бияғады енді 95 терге чейін бала өте көп еді. Дамулла жоқ дегенде бір 100 балаға жалған етпесем 100 балаға чейін сағып беріп жүрді да. Әр бір үйде 2-та, 3-тен қарылар келді. Дамулла айтам ошу чарчабастан шулар сағып береді де. Дағын ме дейбіз? Шында ошол шәкірттері қанша жылға чейін мысалы жашайды бір үйде? Мысалы ұстадар айтады, Тәжікстанда 15 жылға чейін шәкірт баққан үйлер болған депші. Кәміде 15 жыл. Бұл жерде қанша жылға чейін? Бетті балдар өздері оқып, же оқуға кетеді де, бұл Дамулланың сабағын бүтіп. Бозы бір ем олып қалып кетмейінше жүрер етеді. Енді өзіңіз әмілі жақшы білесіз, мана Имам Қарын рахмалы өтіп кетті. Шокшиям Дамулланың шәкірті. Қарылық дейм мұшу Дамулланың өзінен бүтіріп кетті. Көрдіңіз қанша қайырғы шейін барды, өмір қысқа екен бешері өтіп кеттілер. Онан башқа да көп Дамуллар шығып атады. Көріп атасыздар, Құдайға шүкір. Жоқ дегенде 4 жыл 5 жыл жүрет еділер да. 4 жыл 5 жыл жоқ дегенде. Кәмі жоқ дегенде. Бұл жағы Қазақстаннан келіп жүрді, районның бардық жерлеріне келіп жүрді, шәкірттар көп еді. Қазақстаннан 3 бала келді. Аларда жоқ дегенде бір 5 жыл жүрді ғой дейм. Райондан Қатыран, Көкташ, район бар жеріне сүлтілерден болды келіп жүрді да. Балдар шетті жатып, әрбір үйге кіріп, Дамулла бөл береді де. Шөрлерде жатып, келіп Дамулланы сабақ алып, шерге алып сабағыны қылып, ертесі күн келіп дағыда сабақты алып, шонтып жашап жүрділер да. Дамулла енді елімге келгенде зерікпейді де, ерікпейді де. Дамулла. Шuna сабақ бергенде, балдарға зерікпесен сабақ береді. Біз менен сабақ қылғанда, мысалы үшін, бір мәселеде бір еме шықпай қала тұрған болса, тақсыр қайтеді де планчик деп тапке. Жарым сағат өтсем, 1 сағат өтсем, шол мәселені шешмейінше тұрғызбайды да бізді. Анан Дамулланың бұл сабақ өту методы башқаша еді да Дамулла. Баланың жөндеміге қарап, сіз қандай немеге жөндемдісіз. Шоға қарап сабақтарды беріп, шоға қарап кітепті оқытып, бізден үшін мұрда біз баштағанымызда емен оқи дедік, түркіні оқи дедік. Ұстадавалды оқи дедік. Анан ибада сылам, хикмат. Анан кейін шонтеп, балаға қарап тұрып, жөндеміге қарап тұрып кете береді. Бала жөндемді бола тұрған болса, сразу
мабlag кырат, лугатка салып туруп, анан да алып даш алып кете берет эди да. Damla Allah rahmat kılsın. Juda savaklı ötkende şunday balaga karayt edi. Okuçuga, şagirtke. Kanday kılganda şu balаны aldığa жылдырабыз. Bizim ayılda köp boldu şagirtler. Құдайға шүкір, айылымыздың өзі әмілі 100% болмаса 90% şu damlana lim alып қалды damla. Misal үшін biz şu 86-87'de баштаған болсақ, 1-2 жыл 3 жыл өткеннен кейін уже таравыға бара тұрған болып қалды. Тарау онда мешіт жоқ еді. Біреудің үйде ожырасында оқит едік. Салахидин дамла, Абдуллах дамла бар едік. Анан шо кишилермен барып, биринчи биз 3-4 барып жүрдүк. Анан кейін бияқтан шагырттар көбейгеннен кейін мешіт ашылды. Мешітке барып. Дамланын шарапаты Құдайға шүкір. Біздің айылда азыр, мысалы үшін ораза бола отырған болса, 5 та бала таравыда. Тарау намазға 5 та бала, 5 та имам болады енді. Хатымға. Әрбір 4 ракатқа бір бала имам. Қарылардай. Бұла мәлі Аллахым шарапаты да мысалы үшін. Айылда оқуған бала аз еле. 100 та бала болса, 90 оқуды. Құдайға шүкір. Құран оқиды, Құран сауаты шығып қалды да көбінше. Құдайға шүкір, мен өзімнен біле бір туғандарым үйім жақын, бір туғандарымнан 3-4-тасы қатта ежелерім біле оқи алынбаса, қалғандарымыз бардыңызды шыдамлан шәкірттер болып, өзімнің балдарымнан біле шыдамлан шәкірт болып шықты. Құдайға шүкір. Мұллағым шарапаты айылымызға, районымызға көп тиді. Моллағымда да қандай қасиет бар да. Моллағым мен енді жақын болған үшін көп келет едім. Бір мәселелер бойынша енді келіп дамланан мәселе сұрайсың. Шомағалда дамла сен кекешем, мен кекешем, уже дамлаға сезілеу. Молла дамла таяр да. Моллағым уже сезіп қалады еді да. Сен неге келдің? Шундай қасиеттер дамлада сезіледі бар еді да. 90-шы жылдары молозғандар сүліктіде бізді оқытқан Құдай қылдамла бияқта шагірттері шонда бірінші жол 90-шы жылы айт намазға таравиге бардық шагірттерін алып барады сөйлескен оқшайды да. Бияқтан Құдай қылдамла бір автобус қылып алып барған. Бізде сүліктіде қошылақ Васмойдан дамла бір автобус қылып тұрып, бардық ұстаздар автобуспен ташып тұр. Шонда бірінші жолы айт намазды тәуәріндегі мешітте оқамыз да. Толып кеткен мешіт жөнінен. Шонда мұрда болған емес, шонда біз бірінші жолы келіп тұрып, шо чоң мешітті бірінші жолы көргенбіз да, шонда. Дамлар сөйлесіп тұр, шо айт намазды бірге оқысақ, шоларға бір көрсетсек бе деген бір іс-шара ұйыштырған екен көрсе. Мен Садықов Сайдынбек, Молла таған жиен олам. Қараташ айылынан болам. Мен енем рахмалы Молла тағам ең қатта қыз жиен олады. Мұнан Нимат тағам нежесі олады деді. Енді кішіне білгенімді айтып қойын. Молла тағам берді рахматлы Адмат тағам, Шайбек тағам бар еді. Мен енем жайлауға шығат еді. Анан жұма күні Қараташқа өтіп барып, құрут қылып келеді еді, жайлаудан. Құрттау чеуіз жиенімден деп көп барады еді. Молла тағам. Жақшы кесе, енді мен сауаған емесмін тағамнан. Мен тағамның бір жақшы мемелерін көріп қалғам. Ақсу айлы өкіметіде Қаракамарда бір тәже болып қалды. Раматлы мен атамам өтіп кеткен, атамның жиендері болып өткен бір әжібо açал. Шол тәжеға маға хабар келеді. Анан бияға өтіп келіп, берден рахматлы Молла тағама, Құдайқұл тағама жолып қалып бірге барамыз. Тәжеға. Тәжеда ел көп, Молла Зулқайнар бар. Мәселе қылып тұрады. Бір уақытта жаназа сайда болды. Кәтті сайда, жиын кәтті. Отырсақ,
Şu yerde baldara çıkıp Molla Kudayqul demle janazanı siz okun dedi. Molla Kuday tağam şunda da şagirtim Roşan Demirli okuydu dedi. Roşan Demirli'ni çağırdı. Roşan Demirli okudu janazanı. Roşan Demirli'ge 2000 so'm pul bir gilem verdi. Janaza bütkönden keyin. Roşan Demirli 2000 so'mdu Molla Zulqaynarga verdi. Gilemdi Molla Kudayqul tağama verdi. Gilemdi. Özü algan yok. Anan o yerde da hikmet var da bu tağamın emas. Birge organımız jeğenim kayaktasın dep kaldı. Men arkarakta oturam da. Sapta arkarak dedim. Basıp kaldı. Kayaktasın dedi. Mana ben tağa desem yakke jeğenim. Mana o gilemdi al dağı al barıp 5 balanın meçitiga koy dedi. Tağa bu kanday? Sizge berdi go. Men uyuңuzga aparıp bereyin. Yok. Bu meçitdiki. Meçitke aparıp koy dedi. Men bir-iki jeğenlerim var, 90'ga 89'ga kirgen Kalmurza Toktobay degen jeğenlerim yanımda var de. Alып kelip, şolordu körgöz meçitke alып kirip koygan. Bu körse men memem tağamdın tübelüktü үйgө özgö memen kılganda. Sadaka jariya. Sadaka jariya. Anan rahmatlı tağam ötkönde yanvar ayı edi. Merde janazasına katışkansızlar, katışkan emesleri bilbedim. Şuat, yağmur jağıp atkan. Janaza 8'de olgan. Jийин katta. Bir 1000'den aşık cemaat. Bir yerde şuat jağıp ata boron rahmatlı tağamdı alıp jönödük janazaga. Barıp janaza okuldu. Janaza okuldu. Bayağı jağıp atkan şüdürüm, suuq şunday toktody. Alıp jönödük. Bir yerde barganlar bilse gereken men şol oyunda kalganda tağam memesi. Köz aldımda turat da. Alıp jönödük şu saydan öttük. Pastan, Tacikistan pas taraftan. Bu katta tuman geldi. Şunday başkaça tuman geldi dağı. Akkumda, buna Akkumda. Şunday turup kaldı. Baya tuman. Maşinaga tormuz baskanday. Şunday toktop durdu. Tağamda apardık. Jayga koyduk. Rahmatlı jay jannatten bolsun. Barıp koyup okup, haytıp kelgenden keyin tuman şunday baskan. Allah Teala muhteşem muhtarlar olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar, selamlar olsun. Biz şu Kışkabayip Altınbek İsfana şahrında turabız. Şu damılardan gelip şu sağa alıp, içine terbiye alıp, şu ballarımda alıp gelip okutup жүрüp, damılarla köp yıllar birge olduk. Şu baldarım, şu damılardan dua alıp, şu damılar aytıyordu. Şu damılarga hizmet kılıyor. Şu özüңнүн балдарыңдан көрбөсө небереңден упагыңдан көрөт dedi. Şu biz Allah razıçılığı üçün şu damılağa gelip hizmet kılıp жүрдүk edi, mına yürüyüşlerini körüp atabız. Mına özümüzün baldarыбыз Xuda kalasa mına okup atat, terbiye alıp atat, kızlarыбыз din menen yaşap, şu dinde meme olup. Şu damılabız Molla Kudayqul köp nerseler başından ötközgöndөрдү aytıp berчү biz menen damılalarda şu kanday biz din maalda şu okuganыбызda namaz deyip şu maallarda kıyınçılık bolgon dedi bu sır maalda. Kıynalıp deyip namazı bekinip, jaşırın, meme kılıp sabaktarga barganda şu sülüktülerde barıp meme mükalma kılчу eken şu damıldalar men köp. Şu mükallardan şu bekinip barчу eken de şu barıp sabaktardı alıp kıynalıp kança kıyınçılıklarda sabak alganlarına aytıp berip жүрдү dedi. Şu esibizde şu barıp andan keyin şonduk kılıp keçke mal bekinip az bizde jarık şu baldardı үйrөttü. Şu damılabız ala darajaga jetip kalgan eken de bir gün sabakka şu alып kelatat dedim baldardan şu söylöşüp gelip balam bar eden şonu kандай kılat eken biz degende damılar şu kelenen sabakты büstügenen эми men kılabız balаңды deyt de. Karаңыз biz o jolda kele жатып эле İsfanandan kelebиз да sabak bir 8 kilometre, kança kilometrede günün şu baldarı үйрөнүp kalsın dep hizmet kılıp sabakты alıp gelip aялым экөөбүз келе жатып şu süylöp meme kılıp kesek
Сабак бүтүп бергенден кийин дамыл эми эмне кылабыз дейт да, аны караң. Oyunuz ağını surat atmayın. Ойду сурап, ойду билип атат да, аны караң. Сен көп жерде көп балдарга мен айттым, дамылла бу Алла даражага жетип калган, бу биздин как мындай реңинге түшкөндө эле биз келгенде эле билет эди деп. Дамылланын көп салымдары бар, жакшы, көптөгөн балдар динге чакырды. Ошол эми дамылланып жаткан жери жайлуу болсун. Ошо балдар канчалаган дамылла жакшы эди энди. Биз энди мурда биле албай аз гана болсо ham bir 20 жыл кызмат, онон алдыгыраак бергенде көбүрөөк кызмат кылып, көбүрөөк пайдаланат эдик да. Assalamu alaikum. Damla hoş gelipsiz bizim alga. Men şu 5 bala ayılından atım Rahmatullah. Şu Mulla tağan jeğen olam. Tağan bulut, taştan bulut degende şu kişine az bolsa dagı sabak aldık. Sizlerin uyunda studentler jatkan mı? Ha, bizim uyda da studentler boldu, üçöv. Üçöv. Ha, üçöv. Jürde endi atamdardın. Uçurdu ошол вакытта. Atamdar enemder közü tirgede olmalıdı ошол вакытта жүргөн. Азыр эми мына Абдымашит досум балдарга сабак берип турат. Балдарыбыз ушуда келип окуп турат азыр. Ошол эми тагам. Damlanın işi ulanıp atar. Toktagан жок. Токтогон жок, азыр Аллага шүгүр. Мына келип азыр жок дегенде энди биз билгени канча, билбегени канча дегенде балдар келип сабак алып берип турат ушул жерде. Assalamu alaikum. Selam. Hoş gelipsiz 5 bala aylığa. Men Kaltakoldan bolamın. Atım Sapar. Mulla Kudayqul damılla ötө жакшы адам эле. Men çoң atam менен мурда бирге жүргөн экен, көп айтып эле. Кийин анан биз кичине элек биз да кичине илим алдык, анан шартка байланыштуу ортодо анан илим ала албай калдык. Кийин дагы бир келип анан кайрадан бир күн айтты, "Ке балам" деди, "Энди хотя бы кышта аз-маз алгылачы" деп анан бир жыл анан мына Жумек дамылла анан Талай деген дагы акабыз бар, үчөөбүз анан кышта кичине илим алдык дагы. Ошондо көп кызыктуу окуялар болчу эди. Бир күн Жумек дамылла айткандай келдик, тапшырманы берген. Өзүм диванда отурат, Мулла Кудайкул дамылла. Анан биринчи Талаева, кийин Жумек дамылла, анан мен отурам да. Мулла Кудайкул менен мен маңдайлаш отурам. Анан Талаевамда уже сабакты тапшырып атат, окуп баратып мындай ыңк этип калды да. Балам деди, мектепте ушинтип окугансыңбы десе, "Жок, молла" деди. Биякта уже биз Жумек экөөбүз тер басып баштады да. Иш өлдү дедик эми. Шашпай тур деди, шат демесин алды. Алык Осмоновдун китебине. Кана мына кыргызчаны бир көрчү деди. Аны окуп атат, ыңк болуп анан. Endi oçuz bizge kegiçe bizden jön ele ter basıp atat da kantip okuydu eкен. Sürü var edi. Anan katar menen okup berdik anan. Anan men Mulla Kudayqul damıllarından 3 yıl 4 yıl ekөөbüz birge жүрүp kaldık. Özüm taşıp жүрдüm. Anan şu 2006 же 2007 жылдары болсо керек. Bir gün gelip kalsam aytты, "Balam" dedim, "Bişkekке apарып келе албайсыңбы" dedi. Болду dedim, kettik dedim. Özüm endi эле машинагам жакшы айдай албаймын. Кол ташады деди, анан экөөбүз чет ташат, колду алыштык. Палан күнү жөнөп кетебиз деди. Тойго барып келиш керек болуп калды, анан кеттик. Анан барып тойду өткөрдүк, кайттык, анан кайтканда ошол жерде бир мындай оолиялык касиеттерин кийин сезип атабыз да. Суусамырда келе атабыз, ушу мен каттык айдайм келет, жашмын да. Отуруп атканда айтканда, "Балам" деди, 80-90'dan aşmaya yok dedi. Eğer 80-90'dan aşsan da ben şu yerde düşüp kalamın, var özün kete verdi. Oldu dedim, kilatamın 80-90'dan aşır albayım. Susamırda bir Audi keti otadı, bir 150 metre aralıkta da. Bay Molla'm aytkan emesi var, unçukpay baratam. Bir vakt ele bayağı Audi neme olup ketse, bir maçta menem öyle aylanıp Susamırga suga karap düşüp ketse. Onu keyin oynap atpayım bu. Bu kişinin nemesi var ekeninçe. Eğer jaşты kılıp tezirek aydaganımızda mümkün sonunda biz bolup kalabız bede degen emeler kelip ketет da. Öterden aldığırak şu bir cuma olup kaldı kelip körüp kettim. Daim dua öğretti de, mında kıska ele dua verip koydu dedi. Köngül kurbayla жүргөнмүн. Şu öterden aldın
келіп анан эме кылсам жатат эмеде кроватыдачы. Uzundan uzun dua kıldı da. Taң kaldım da. Негедир көп uzun dua verdi депчи. Şu aradan şu 5 gün же 6 gün өткөндөн кийин өтүп калды. Анан ошондон сездим да, ошондо уже менен уже коштошкон экен да деп билип калдым да. Assalamu alaikum tuğanlar. Birinçiden men özümdü tanıştırıp öteyim. Men аты жөнүм Анар Ботоев Бахрам. Молла Кудайкул чоң атам болот. Анын бир тууган агасы Анар Ботоев Аксакалдын уулу, Анар Ботоев Рүстөмдүн уулу болом. Дамыла сизге бир чоң ыраазычылык билдирип кетейин. Ушул дин алымдарынын жөнүндөгү даректүү баяндарды жыйнап, элдин арасында таратып, элдерге билдирип жүргөнүңүзгө өтө чоң ыраазычылык билдирем. Ишиңизге ийгилик болсун, Алла Таала үй-бүлөңүзгө тынччылык берсин, өзүңүзгө чын ден соолук берсин. Молла Кудайкул жөнүндө көптөгөн элдин арасында даректүү баяндар айтылып жүрөт. Азыр туугандар дагы жакшы сөздөрдү, чоң атам Молла Кудайкулдун жанакы айткан сөздөрү, кылган иштери, аскер тамашалары жөнүндө көп сөздөр айтылды да. Алла Таала мага ушул бир нерсени насип кылганына өтө ыраазымын. Ушул киши менен замандаш болуп, баарлашып, ушул киши менен жанакы сүйлөшүп, акыл насаатын угуп, билимин алып алганда Алла Таала мага насип кылган экен. Бул чоң атам жөнүндө айта турган болсок, эми бул бир эле ушул дин жаатында эмес, бул кишинин айтылып кетти, бул светтик илим жагынан да өтө мындай билими терең адам болгон да. Мен жумуштан келип, алдына келип экөөбүз сүйлөшүп калат элек. Ошол мен таң калтырган жери бул жалаң гана ислам идеологиясы эмес, ислам дини боюнча эмес, бул башка диндердин дагы идеологиясын өтө терең билген киши болгон да. Жанакы иудаизмдин, христианствонун, анан чоң атамдан сурап калат элем. Чоң ата, ушулардын баардыгын эмне себептен окудуңуз, эмне себептен изилдедиңиз десем, айтат эле. Оппонент менен талашып, өзүңдүн көз карашыңды далилдеш үчүн алардын идеологиясын билбесең, аларга карама каршы тура албайсың деп. Бул киши орус классикасын, Чеховду, Толстойду, Достоевскийди, андан сырткары зарубежный классика Марк Твейн, Ричард Олдингтон, Джейн Остин, ушулардын чыгармаларында өтө күчтүү билген киши болгон. Мен ушул жагынан таң калтырганы, мен ойлочумун да, чоң атам ушул жалаң эле дин менен алектенсе керек, ушул шакирттерди окутуп, динди тараткан деп. Анан баягы көп баарлашып, аңгемелешип, сүйлөшүп, өтө мындай жакшы мамиледе болуп жүргөндөн кийин чоң атамдын баягы билим деңгээли, илимин канчалык деңгээлде тереңдигин эми түшүнө баштадык да. Анан бул кишиге Алла Таала бир ушундай даремет берген да, бул өзүнүн кандайдыр бир Алла Тааланын берген өзгөчө дареметтин жардамы менен баягы боло турган окуяларды же болбосо жамандык болобу, жакшылык болобу, ошолорду сезе билип, алдын алчу да, алдын алып, ошолорду айтып, багытка буруп бир мындай баягы багыт берген инсан болгон да. Мен көп сөздөр айтылды, бир эле өзүмдүн мындай укканымды айтсам болот. 2006-жылдары чоң атам Анар Ботоев Аксакал катуу ооруп калды. Ооруп калып, анан үйдө жаткан атам Бишкектен келген, анан Молла чоң атам келип калды да. Келип, анан экөөсү кирди дагы атамдын ахыбалын сурап көрүп, анан кийин берки үйгө чыкты. Чыгып, анан кийин экөө сүйлөшүп отурат. Мен жанында отурам да. Ошондо чоң атам кыбла тарапка карап, алаканын жайып туруп, ушундай бир ниет кылды да. Ошол ноябрь айларынын айлары 2006-жыл ыйлап туруп ниет кылды. Алла Таала ушу авам 4-күнү өтсө, 5-күнү жайга койсок депчи. Ошол күнү. Мен ойлоп койдум, ушундай кызык. Анда мен жаш баламын, эми студент болуп жүргөн, келип баягы иштеп окуп жүргөн мезгилим да.
Ошол айткандай 4-cü күнү өттү, 5-ci күнү чоң атамды жерге бердик да. Демек ошол мындайча айтканда бул киши баягы булардын дуасы, каалоо тилеги Алла Таала кабыл кылган инсан болгон экен да. Аны биз билбей, сезбей жүргөнбүз. Бул кишилердин ошол жанакы даремети, булардын илим билими, ушулардын бардыгын Алла Таала ушундай бир мүмкүнчүлүктөрдү берип, булардын дуаларын, булардын каалоо тилектерин кабыл кылып жүргөн экен да. Дин алымдарынын кылган иштери, алардын эмгектерин элге таантканыңыз үчүн өтө чоң рахмат. 6-класста окуган ошондо эми биз кичине болгонбуз. Балдар көп эле, көп балдар окуйт эле. Эndi азыр ойлосом, биз иштеп балага сабак бере албайт экенбиз. Ишиң калат, же башкаң калат. Тырышасың, башка кыласың. Бул киши ошо жок деп келсек сабакты берет эле. 1 saat болсо да, жарым саат болсо да отуруп сабакты берип жөнөтчү эле. Өзүм ушул айынан болом. Ошо биз да Дамылланын алгачкы шагирттеринен болобуз да. Биз эми окуп баштаганда 90-жылдар эле Союз тарай элек маал эди да. Анан биз сабак баштаганда шамдан кийин бекинип келет элек сабаккачы. Баштаган эле. Анда динге уруксат жок дейт, дин эркиндиги жок эле да. Шамдан кийин келет элек бекинип биз келсек мына Нимет даже Дамылла. Рахмат Ибраим агалар бар да, бул кишилер келет биз менен. Бул кишилер ошондо окуп жүргөн да. Анан биз келедик ошондо окуп, түшүнүп жүргөнбүз да. Анан ошо 91-жылдары Союз таркагандан кийин дин эркиндиги берилип, анан айыл бүт эле келди да, бергечи. Айыл эмес, райондун бар жагынан келип балдар окуп баштаган бу жерде. Анан дарске келсең, үй толо да, ошондой чоң үй бар. Шагирттер батпайт эле, эшикте сыртта турат очередтечи. Ошо Дамылла ушунча сүрдү эле. Биз сүрүнөн коргот элек. Окуп келет элек, жакшы эле жаттап келебиз. Дамылланы көргөндө эле баягы эстен чыгат да. Сүрдү эле. Түшүң бар, докторга барсаң, түшүң жакшы болуп калат го, врачка барган. Анан кийин келебиз, билебиз, билгенди айтабыз, билбесек сүрдөн урушпайт, катуу урушпайт эле бирокчу. Анан кийин мени жеңенин баласы деп койду, эркелетет эле да. Азылдап сөгүп койду эле. Кийин деп койду. Уже тайын да. Окуп келсең дагы, окубай келсең дагы деп коет. Көрсө, ошо баары ошо ичиде экен да, сөккөнү айланайын, садака болоюн деген баары ичиде экен да. Өзү керегин тандап алабыз, өзүбүз билипчү. Кайсы экенин ошо. Анан ошентип балдар келип баштады, ошо 91-жылдан баштап район боюнча келип, балдар батпай өзүнүн үйүндө 5-10 бала жатып окуйт. Батпаган кошул баары жака жөнөтөт. Айтат, кара ушунча бала кетти, карагыла деп. Ошо бала, ошентип биздикиде бир 3-4 бала жүрдү, ошентип көп балдар жүрдү, биздин үйдө дагы окупчу жатып. Коммунизмден келди, көп балдар коммунизмден келип жүрдү биздин үйдөчү. Ошо анан бу жерде бир 2 жыл 3 жыл окуп туруп, анан кийин 94-жылы барып, өзүңүз билесиз, аякта чогуу бирге жүрдүк. Аякта жүрдүк, эми биз бияктан окуганбыз, аякта биз мындай ойноп эле жүргөн экенбизди көрсөкчү. Биз көрсө бияктан эле Дамылла окутуп койгон экен да бизгечи. Фундамент жакшы болгон экен. 4 жыл аякта жүрдүк. Аякты бүттүк, кайра келдик. Кайра эле Дамыллага тутулдук да. Кайра эле баштан окуйбуз да. Көрсө биз аякта ойноп эле жүргөн экенбиз институттачы. Ошо мына Дамылланын көз өткүчө мукалман бирге болду. Келип кетип жүрөбүз, дагы деле жүрөбүз ошентипчи. Дамылла өтүп кетсе да мана улап Мәжит бар. Азыр эми бул жерде Дамылланы ошол Кыргызстан боюнча сабак берген десек дагы жаңылышпайбыз да. Себеби мисалы Дамылла шагирттерди окутуп жөнөткөн 90 жылдан кийин. Дамылланын шагирттери баптыр, мисалы Ысык көлдө сабак берген, Талакта сабак берген. Мындайча айтканда ошол эмне Кыргызстан боюнча Дамылланын небере шагирттери десек дагы жаңылышпайбыз да. Себеби көпчүлүгүндө мурдагы эфирлерде көрдүңүздөр. Мисалы Хафиз Дамылла Ысык көлдө сабак берген, мисалы Чүйдө сабак берген. Көпчүлүк Дамыллар бар да. Бардыгы Дамылладан сабак алгандар Кыргызстан боюнча барып ошол жерде практика өтүп сабак берген да. Алардын бардыгы ошо Кудайкул Дамылланын шакирттери десек болот мындайча айтканда. Урматтуу Ниметулла ажы Дамылла мына биздин айылыбызга келип, мына Мулла Кудайкул ажынын өмүр таржымалы элге берген илим билим боюнча даректүү тасмага түшүрүп атасыз. Сизге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик.
Молла Кудайкулда мына жөнүндө мына жакшы сөздөрдү ушу шакирттери, мына укалары, жээндери айтып өттү. Негизинен биз барыбыз ушу 5 балалыктар бир ата бир энеден чыккан үй бүлөлөрбүз барыбыз. Молла Кудайкулда жөнүндө энди мен да аз гана айтып кетсем, бул кишинин олуялуулугу тууралуу азыр баары айтып өтүштү. Моменттен пайдаланып бир-эки кичинемелерин айтып кетсем. Молла Кудайкулажыга бир жерде отурсак, бир суроо түшүп калып, Молла Кудайкулажы кыска нуска жооп берип койду. Ошо эшикте колуңду жууп кирген тагарадагы сууду үйдүн төрт бурчуга төгүп коюшуң керек. Кыска нуска. Суроо чыкты, тышыгабы, ичигеби деди. Ичиге деди. Толбосочу деди бирөө. Айтты, жолуну тап да деди. Токтоду. Демек, мунун астыда бир илим бар да. Илим бар. Экинчи бир эмеси, бир жерден Абдымажит менен тойдон чыктык. Абдымажитни кичине күлдүрүп кетейин. Машинада кетип атса көп сүйлөй албайт да. Жолду карап кетиш керек. Абдымажит деди, десем, бирөөгө бир нерсе берсеңер балдарым деди, тегиз бөлүп берип жүргүлө деди. Анан хоп, ажыбан эмне болду десем, барники тийбейт, бирники тиет деди. Хоп, күзгүдөн бу киши мындай карап коет да, суроо бере албайбыз. Болду. Хоп. Демек, бул киши бир нерсени билбесе, ушу сөздөрдү айтпайт. Биз кээ убакта мына кыстар көздөгөн неме кылып коебуз го. Ошо барган жерибизде ошондой бир нерсе болду окшойт. Биз экөөбүз сезген жокпуз. Бирөөгө бир нерсе берсеңер, ол канчадан чоң бул кичине эме кылбагыла, бөлүп бергиле, бирдей кылып. Ошолордун бирөөнүн дуасы тиет силерге деди. Анан бул кишинин илим билим берүүдө ушул жерде мен билгенден, мен атамдыкынан 90 жылдардан бөлүнүп чыгып кеттим дагы. Ал этекте жашайм. Ушул жерде окуган шакирттер ушул жакта бак бар. Адмат бригад кошулуп ушул жака бардыгы барышат. Мен өзүм илим билим ала албадым, бирок ушул мага насип кылбаган экен. Кичине балдар келет өзүнчө. Ошолордун эң кичинеси ошол убакта Абсаттар замынан таанысызбы? Тайландагы Молла Казбектин неберesi. Анан баягы Сайып Назар аркадан бул. Ал менде да окуду. 5 жыл мен окуттум Бишкекте. Ошо балдар эң кичинеси да. Анан Өрдө суу керек болса, бир нерсе керек болса, жүгүр дейт да. Анан келинчегим ич атышат, мына балдар неме десе бере бер, отургузуп биякта чай берип кой. Булар эле жүгүртөт да. Ошо балдарга сабак берип, ошо балдар ушул жерде чыдап, ушул жерде мына отургандар баардыгы үйүнөн жай берип, нан алып кел, суу алып кел деген эч кимиси болгон эмес берди. Баардыгы ушу жана айтып өттү го. Балдарга кошуп эле кири тамагын жууп, бардыгын түшүнүп карап, илим алып кеткен. 17-жылы Бишкектен кайттык, Баткенге билет алдык. Эртең менен ноябрь айында аэропортко барсак, 7-де Баткенге учуш керек эди, нелетный погода уча албай калдык. Азыр 8-де ошко деди, 9-га ошко деди, 10 болду, жок. Оштагы нелетный деди. Вокзалга чыгып келдик. Кайтышыбыз керек. Аэропортко келсек, бир Ауди неме, вокзалга келсек, Ауди турган экен. Отуруңуздар, бир клиент келет азыр деди. Биз үчөөбүз. 2 болуп баратат, клиенти жок, 2,5 болуп баратат, 3 болуп баратат. Турсак ушул жерде Ажыбаамда окуган балдардын бирөө каяктан келип калып, тааныбайм мен өзүм. Ассаламу алейкум Абдулла деп келип кучактап көрүшүп. Эмне турасыздар? Кетишибиз керек, бир адам жок. Бийликке. Турабыз саат 12-ден бери. Туруңуздар деп. Билбейм, арадан бир 5-10 мүнөт өтпөдү, бир баланы алып келип салды. Мен паланчымын, 5 балада Молла Кудайкулда окуган, ошол жерде сиздерде жүргөн. Ушу кишинин шафаатын караң, илим билим алып ушул жерден бизди 5 мүнөт 10 мүнөт арасында проблема болсо, биз саат 7-6-дан бери жүрөбүз көчөдө, кете албайчы. Караңыз. Анан бул кишинин айылдагы кылган эмгектери элибизге, жерибизге болгон бир кең пейил урматтары, айылыбызда бир кандай иш болбосун,
бұл кіші башыда тұрып, тура жана қалыс барлық нәрсеге тұрып берген да. Егер біреу бір ашар қылып қалса, ошо кишинин ашары бүтүп, бүткөндөн кийин дагы бір сыйра карап туруп анан баарыга жооп берген. Анеги бизде бір эмебиз бар го, бирөөнүн ишиге бирөөнүн колу саратандан муздайт дейт го. Жок андайга жол бербейди. Мына өзүбүздүн коомдук жалпы иштерибиз бар, арык барбы, башка жол доңдойбузбу? Эгер барса, карап туруп, муну бирөөгө айтып отурасың, ушу бирөөгө оор келбей турган кылып туруп, чыгаргыла деп тап өзү ашык менен чыгарып берип коюп, иштер жүрчү. Анан айылда бирөө туура эмес айттыңыз, туура эмес дебейт эле. Туура эмес сөздү киши сүйлөбөйт эле. Мына бир улуя киши эле акыркы жылдары ошо кичине ооруп бир күн зона кылып калды. Ал деди, эртең эмне иш кыласың десе, үйдө тиричилик, жайлоого барып келейик. Болуп. Келсем бу жерде күтүп турган экен машина менен. Машинадан түшүп, азал дейт, бир нерсе болсо дейт, мен Алла Тааладан дейт, 2 күн тур эшиктин алдында дейт. Мен айттым, кал кылып кайып кете бересиздер, токтоң энди. Качпай туруң. Андан кийин 2,5 жыл жашады. 2,5 жыл. Бир жерге барса, бирөөгө бир малал келбей турган кылып, убакытты ченеп, убакытка жараша иш кылат эле да. Бир ыздам жыйын болуп калса дагы, ошо жерде бирөөгө бир баягыдай оорчулук түшпөй турган убакытта кыска нуска кылгыла деп, шуну эскертип турат эле. Анан илим издеп, бул илимге тойбогон киши деп эсептейм да. Мен Hacı Babam менен Аллага шүгүр ушуларда көп иштерди жасадык. Hacı Babam мен 77-жылы бирге иштедим. Мен ал кишинин колунда. Ал убакта мен 17 жаш элем. Работчу болуп иштедим. Ал киши бизде бригадалы. Ошо бригад болуп жүргөн убакта ал кишинин бир бизге таң калтырган жери бир чоң проект турат да. Биз 2-этажда иштеп атабыз. Проектти ачып, аракта ачып коюп кететтер да. Анан бир убакта прораб келди. Прораб келди дагы, прорабтан баягы эмени ачып көрсөтүп, бул жер эмнеге мындай деди. Бир жерден көрсө прораб ошибка келтирген окшойт да. Анан бул жер мындай болуш керек эле, андай болуш керек эле да. Анан прораб ошол жерде аябай катуу эме кылды, сөктү. Сен 5 жыл окугансың, мен 1 жылда окуган эмесмин буга деди. Мен буга түшүнүп турам дейт. Сен ушуну ушул жерде көрүп туруп, ушуну ката кетирип атасың дейт. Эртең буга экөөбүз жооп беребиз дейт. Ошондо ошо проектти түшүнгөн кишиге биз бардыгыбыз таң калдык да. Бул ишти түшүнбөй, бир горный техникумду бүткөн адам ошо түшүнүп атат да проектке. Анан биз дайыма ошол ПМКда эң биринчи бригадалардан биз болот элек. Тамаша болобу, башка болобу, сыйлык болобу, эме болот, бардыгын биз алчу элек. Ошо Hacı Babamдын шарапаты менен да, ошол кишинин кызматы менен. Бирок бул жерде Дастанов эч качан мен алам деп Дастанов кишиге тартпайт эле. Бул жерде Hacı Babam топ батырлыгы, бул жерде Hacı Babamдын мээнети. Аябай бизди катуу иштетилет. Ошо колдорубуз мындай болуп кабарып кетет эле. Мазайлы болуп. Замбар көтөрүп кабарып кетет эле да. Анан ошентип иштеп жүрүп Самаркандга тамашаларга бардык. Ошо Hacı Babam биринчи бригад, биринчи орунду алган үчүн. Hacı Babam көрсө өтө илимдүү, билимдүү киши болгон экен да. Бул киши Курандан эле эмес, бардык жоктон Аллахым бул кишиге эмени берип койгон экен дей. Илимдүү даражаны. Анан бул киши менен мен 14-15 жылдары ушул жерде айыл башы болуп иштеп калдым. Анан келип ушул кишиден дайыма Hacı Baba бул ишти кандай кылабыз, бул ишти кандай кылабыз деп маслахат сурап кетти. Анан бул айылга ошол убакта район боюнча
айылдарға ат қойып, айылдардың көшелерге ат қойып отырған болып қалдық. Hacı babamdan kelip жоғарғы айыл, басқа айыл деп қоямыз да біз 5 бала да. Жоғарғы айылға қандай ат қоямыз, көшеге бұл айылға қандай ат қоямыз деп. Анан жоғарғы айылға Чомақ Сақал деп ат қойдық. Анан бұл айылға Hacı babam екеуміз сөйлесіп отырамыз. Hacı babam Анарбұт Ақсақал деп қоямыз, бұл Hacıbек Ақсақал деп қоямыз бұл деді. Hacıbek мен атам. Мен айттым, болбайды Hacı baba дедім. Hacıbek Ақсақал деп қойсақ, баласы айыл башы болып тұрып қойып қойды дейді. Анарбұт Ақсақалды қойсақ, Анарбұт Ақсақал оны кім қойды деп айтады ел. Бәрі бір күн болса бір күн бір еме шығады дедім да, шыр шығады. Бір ортада бір шыр шықпай тұрған ат қойып берің дедім. Десем, İmam Azam деп қойсақшы деді, болады дедім. Ошоны менен İmam Azam көшесі болып қалды. Негізгі көше. Ооба. Ошонан İmam Azam көшесі болып қалды. Ошо біз азыр келгенде мен көрдім да, İmam Azam көшесі деп тұрады екен. Дамла себеп болған екен да. Дамла себеп болған. Дамла мечітімізде жаңылағанға да дамылдан себепкер болған. Дамылабыз şu Rüstem Cihan'ın үйде отырабыз. Rüstem Cihan атасының енесіне ар ноябрьдың 11-інде аш береді. Ошол жерде отырғанда мечітке уже біреулер келіп спонсорлық қылабыз, мечітті бұзып башқа салайық деп отқан екен да. Анан ошол жерде мен айттым, Hacı baba şunday meclitte buzu berile, biz meclitte buzu salayık деп атады sponsорлар desem, Hacı babam Nimet Ақсақалдағы бар. Şu sizге оқшап төрде отырады эле. Туғандарым не қылабыз деді. Анан Hacı babam sponsor болса салдырабыз да дедилер. Анан Hacı babam айтты, баштайбыз анда деді. Қашан баштайбыз? Азыр баштайбыз дедилер. Ошол жерден чыктык да барып мешітті біз баштаганбыз. Кудайга шүкүр мына мешітибизди бүтүрдүк. Мына Кудайга шүкүр мешітибизди окуп атабыз. Бул да Hacı babamдын шарапаты менен бүттү. Hacı babam Кудайга шүкүр. Азыр ойлоп отурсам, Hacı babam Куранды окуганга дагы убакыт тапкан экен. Элдерди сабак берип, элдерге анча-мынча дам салат эле. Түндебейт эле, күндөбейт эле. Ошого дагы убакыт тапкан экен Hacı babam көрсө. Hacı babam жайлар жаннаттан болсун, Кудай рахмат алган болсун. Мына айтып отурасыздар өзүңүздөр, Кыргызстандын бардык жеринде Hacı babam шакирттери бар. Кудайга шүкүр. Эми кыскача ушул Tağam bilgende özüne mi? Айтқан шертегі балдарға, ешсеңіздер керек сіздерге. Мен өткен моментте күн суытады, қаттық суық болады деген. Айтқан еді, мұны қазір баяғына жиенім айтты ғой. Şu қында шуат болып тұрған авал, күн жақсы ылық. Мұны етте тегіз деп қойыңыз, жаназаны шақты оқығамыз. Онан алып өтіп жайға қойғанда жайды оқып бүткісек жақшылы болып тұрды. Бір уақытта Құран оқып бүтіп немеғаннан туман келді, жігіт айтқандай. Ана şu yerге келіп тоқтады, Құран оқып бүткеннен кейін суық башталды. Ертесі күн көрдің суықты. 20-22 Осмополиядан келгендер 24-25 дейді. Подхоздан келгендер әм сондай. Ешікте тұра албайсың да. Көп дарақтарды, емелерді үші көрді да сонда. Шақыр жатқан жерлері жаннаты болсын. Сіздерге чоң рахмат, тағамды урмат қылып, мұны азыр ең кенже ұлдары, азыр өзіңізді район бойынша мұны азыр өзіңіз білесіз, жақындан бері немеге сабақ бере тұрған болды азыр медреседе. Қалықов Абдурахман ағай Имамәлі Қарғыл келгеннен кейін ошоға үй белек қылды. Бишкектен үй белек қылып тұрып, бері джип машина подарок етті. Ой, молодец. Өмір қысқа екен. Бардық сол үйге. Сол үйге бардық. Сағадан бері үй белек қылып тұр, ошол бір машинасыға шейін берді да. Өмір қысқа екен, не қылабыз эми? Тағдыр екен. Имамәлі Қары менен біз екеуміз мұғалім болып чоң іштедік. Анан өлерге қанша bir жұма қалғанда екеуміз сөйлесіп қалдық. Мен бір башқа машина алдым эле, Нимат Тамула, бұл машина қандай екен дейді. Мына отырып көрсем, бұл жақсы екен мындай. Içi кеңірек екен деп машинаға отырып көрді. Көп болса 5 күн өтті шонан кейін. Абдурахман Hacı'da o kişi. Hazır yette oturganlardan көбүбүз билбейбиз. Şu kişi o kişi hem hükümetin içinde köşelep жүрдü de. Sülüktüde pромышленный отделде, орга отделде, Черновдун зам правыркасы болуп жүрдүлөр. Şu kişi şu өткен жаштагы қаза намаздарын полный оқып бүтүптүрлөр да. Қаза намазды оқып бүтүш кыйын да боле. Азыр дамилалардан сурасаңыз, дамилаларды.
Napil namaz, dağın başka namazları. Aytadi de en основной керектігі бардығыдан қаза намазды оқыш екен. Напил намаздан қаза намаз en керектігі екен. Şonu okup yaşınız yetkenge şeyin kaçkınız şeyin okuğanınızı okup bitiş gerek eкен de. Ana şu kişi okup bitken. Amerika'ga vardı, Indiyaga vardı, Pakistan'a vardı, 40 günge 4 ayaga bardığı 3 yolu biz menen 16. yıl biz menen hem iki bitta kelini, iki karındaşını acıga aparkanda uşakta jolur aldık. Okuşun kolu da biz okuğamız da biz 8. klas edek matematikten Benim menen acıga vardı. Oşanda öme iki kızı, anan kelini menen hoşa bardı. Şata da orada kalmap жүрдü da. Şata da orada kalmap жүрдü. Biyata da orada kalmaydı. Kışkısın ele maşinaga oturup basa, bayak jaz, jay, küz, jalan jö жүрөт. Molla tağamdı juda hurmattaydı o kişi. Molla tağam menen teң tuşede Molla tağamdan hem köp sabağan. Hazır o kişiye 90'ga jakın 89 eкен. 88 89 bolup kaldı da. Turuğu şonday da tağam menen teң ele. 90 ele de. Hacı baba sizge dağın çoğun rahmat. Rahmat sizlerge dağın Allah razı olsun. Hurmat kılıp kelgeniz için. Mana şu dastorkondagı bardıq soğuplar bardığı kelgeningizge şaklı Allah Taala üçün bardığınızga salamatçılık versin. Büyükleringizlerge den soğluk versin. Halımlardan çıksın, baldarыңыздардын, kızlarыңыздардын içinde oynap gülüp sağ salamatlar şu elden aldı olup oynayıp süre verin. Amin Allah. Sağıqta jıyıntıktap Damlanın kenje balası Abdülmecit. Bu Abdülmecit şu Bişkek'te İslamsk Üniversiteti bitirgen. Al jerde men okutkan biraz sağ berip kaldım. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nesta'inuhu. Ustaz, hoş gelipsiz bizin ayılga. Şunçalık ötken damlaların bardığını ziyaret kılıp Allah Taala kabul kılmasın ziyaretimizni. Endi bu yerda köp adamlarni chaqirib kelbay qolishdi. Shularning qatorida men kichkina qisqa jo'xtab ketayin. Jo'g'orjoqdan boshlasak Qilichova Rahmonberdiyev, Kamala Qutuzning ovasi. Qutuz taqsirida ballar yurgan. O kishi Qilichova o'zi bu yerda hozir. Kecha ayol o'tib, men bugun qo'l bo'sh qoldi. Kecha murda kuni ayol o'tib qoldi. Qisqasi bu yerda hozir bu ko'cha büt afishite olgan ekan. Komnatalarning atini aytib berasiz keldi. Qoldi. Onun beraka olganda Xalboto ağay bolgan. Hazır oldu Bişkek'te. Onun uyda da balдар жүрген. Ayalı ejeke bölü özü ağay bolgan mektepte. Biroq şagirdlerdi uyda qaragan da. Maşallah. Onun bezak kelgende Abdalmoz var. Bu kişi öte katta xizmat qilgan. Sebebi Tajikistandan birinchi kelgende 10 ta bala keldi. Şolardı birinchi şo kishi o'zi teylab жүрdi. Onlar ketkenden keyin özünün Kırgızstandan kelgen baldardı. Sültünden bayağı kayniler geldi. Andarak'tan Muhammed Damullah, Sültünden Vaşmöy'den Salim, Turunbaylar da geliyor. Akimbek, Turunbay başka zata жүрген al. Turunbay Akimbekler ana şu kişinin Kenjagay'ın baldары. Şu Abdalman uyda жүрген. Onlar ketkenden keyin Tajikistandan daha 8 ta qarı baldar geldi. Görben şoların bardığını Abdalman öz teylep жүрdü. Muallim özü. Jo, Abdalman muallim emas. Bu kişi şu dinge xizmat qilgan. Şu dinge xizmat qilgan sebebiden azı kızları da namaz qilgan, baldары da namaz qilgan. En kichkina balası ilimli. Biroq hozir Rossiyada ishlab yuradi, o'ta ilimli. Onun bir kelsak dağı bugün kelbey qolganlardan şu Abdalman'ın atası Abdurrahim Aksakal o'tib ketdi. O kishi onun ukalari bor edi. Şu ukalarini uyda baldar жүрdi. Abdurrahim Aksakal ukalari, Abdalman ukalari Xalbek Ava, Abdulahat Ava, Abdurrahman bilsеңiz kerak, tanısanız kerak. Şuların uyda şagirdler жүрген, o'quvchi baldarchi. Uyga tamagash bari bekar bo'lgan. Şu kişilerin. Anan daha basa belirse şu 92-90 yılları tartış bolup benzin krizis bolup kaldı kişine. Abdalma şu Lelinot'tagi, şu Leylek'tagi köp mollalarga benzinni özü qayerdan bolsun bekar tapıp turgan. Maşallah. Şonun nemesi bilen Allah Taala şu kişine balasını ilimli kılıp berdi da bu kişiye. Arkasından yani dua kılıp neme kılıp жүрөт. Anan bir yaka kelsek mana Mölenova kelelbey kaldı, o kişinin uyda жүрген. Şagirdler. Törejezde Abzaq balası var. Törejezde özü Bişkek'te, Abzaq Törejezde Bişkek'te eken. O kişinin uyda qarılar жүрген. 3 ta qarı. O qarıkeler erkelerge de üçüyor ya. Birinci Çimgenge yegesi çok yuga geldi. Onun keyin noyette bizi bir tamaga talep ediş gerek dedi.
Anan bir yere geldi. O etten keyin Türezenki vardı. Türezenki kelgenden kim ketdi de ular. Şartga baylanıştı o. Şunday anan bu nemenin betke şagirdleri şunda turup kalışga sebep birinci bardyk Allah'dan. Ekinçisi şu ayılga rahmat da. Rahmat iş gereken ayla yergeçi. Şol zamanda bay qarap birdan mesele var go. Bir yerden bir havlalar turmuşum, birinci qoňusun suragym dep. Bilesiz ha? Şonday qoňuşy biz daha tügerma. Hökümet bizim mana joldu 2 yıl boldu buzup kettartabız dedi. Anan men mana şu atam salgan üýden 1 metre jer keçiş gerek eken, üý buzuluş gerek eken. Qoňşular çakır dedi abi, ben çakırdım bardy. Arxitekturada turabız. Arxitekturada baldarga aýtdy, jok. Men qoňşum üý buzulmasyn dedi. Ona göre men jerimden agla şu 1 metre 2 metre jer dedi. Görüňüz mana şu kişi oturat hazır. Bu dalil qarangda haline tinç qoňuşdan da deýendi qarаңыз. Şu 5 bala eýlik atam şunçalyk şonça atamdy gollap baldardy batyry üýüge baldarga bergen neseni hiç kaysy üýde baldarga başka talabelerge başka şäy bergen emas, bardygy baldar bilen birge bergen. Bizikden şonday bolgan 10 çakty 7 çakty bala bolgan. Bardygy öz birge tamaktabız. Atam keşik alıp gelse dagı şonu bardygy özge birde ortaga turap koygan da. Rahman şu men aýtarym mana şu namla. Allah razı olsun tuğandar. Damlany syylap, damlanın şol baldaryny özüňizlerden baldaryňyzlar da qaragaňyzlar üçin sizlerge rahmat, Allah razı olsun. Huda kalsa Allah Taala ajr sowaplaryny bergen bolsun. Hem bardyny Allah Taala görüçi, bilüçi. Hem Huda kalsa şol damlada şu jatkan jeride şol ruhtary şat bolup jatsa gerek. Hem Huda kalsa kança bugün sözler boldu. İnşallah sowu üzgültüsü jetip durat hem Huda kalsa. Kırgızstan boýunça damlan şagirdler kança jerge bar sağ bergen bolsa bardyny sow jetip durat. Allah razı olsun barňyzlardan. Şunday bir konaklykda syylagaňyzlarga sizlerge da çoň rahmat. Allah razı olsun.